Hallo daar, welcome back to the Learn Afrikaans series, the perfect beginner's course to learn Afrikaans. Last time we did ontkennende vorm, negative form. Should you want private one-on-one lessons, worksheets, transcripts or more, please visit our Patreon or follow the link below. Do subscribe if you enjoy our series. Les 46, Musiekinstrumente, musical instruments. This video is part of our vocabulary section of our beginners series. We'll go over the new vocabulary and then use the words in sentences. Repeat after us. Let's begin. Musiekinstrumente, musiekinstrumente. Klavier, klavier. Orgel, orgel. Gitaar, gitaar. Basgitaar, basgitaar. Trom, trom. Tromstel, tromstel. Trompet, trompet. Fluit, fluit. Blokfluit, blokfluit. Dwarsfluit, dwarsfluit. Viool, viool. Tamboerijn, tamboerijn. Mondfluitjie, mondfluitjie. Of bekfluitjie, bekfluitjie. Harp, harp. Saksofoon, saksofoon. Of saksofoon, saksofoon. Doedelzak, doedelzak. Trekklavier, trekklavier. Concertina, concertina. Now some sentences. Ek speel al 5 jaar gitaar. Ek speel al 5 jaar gitaar. Ek is lief vir die kerk se orgelmusiek. Ek is lief vir die kerk se orgelmusiek. Sy tromstel staan in die motorhuis. Sy tromstel staan in die motorhuis. Sy speel dwarsfluit in die orkes. Sy speel dwarsfluit in die orkes. Meeste mense leer musiek met 'n blokfluit. Meeste mense leer musiek met 'n blokfluit. Die concertina is die mees algemene instrument in boeremusiek. Die concertina is die mees algemene instrument in boeremusiek. Next week, vervoer, transport in Afrikaans. Should you want private one-on-one lessons, worksheets, transcripts or more, please visit our Patreon or follow the link below. Do watch this video again to study effectively. Baie dankie. Sharing, liking and subscribing will help our channel a lot. Comment any questions below. Bye.